vučem i guram. Ova vrata neće da se otvore. A? Šta misliš da treba da uradimo? A? O, pogledaj ovo! O, ključ? Požuri, moraš da upotrebiš ključ i odeš! Pobedio si i kao što je obećano možeš sada da napustiš ove stvari! I bolje požuri da se ne predomislim! Ravida, Dragoj, hvala vam puno! Kako ti povučiš stomak, a? Jel go, kako povučiš? Ajde da vidim. Bilo je vrlo zabavno. Drago i ja smo na dobrom putu da se nađemo lice u lice sa Nagom, ali prvo moramo da prođemo kroz svijet vatre i tame. Izgleda da je pun svakijakih jezivih kreatura koje nam prave velike probleme. Jedini način da ih pobedimo je da se borimo protiv njih, ali nemamo nikakav oslonac, zato smo samo Drago i ja protiv njihova. Zemlja i Gospodina računaju na nas, zato nema odustajanja.